yenkuyanja y'abantu erizoba bayishwa hakanisa ya All Saints Church mu Rurembo Mbara omukushoma na no kujaguza amazarwa ga Yesu Kristo. Venerable Reverend Patrick Atuhire Archdeacon wa All Saints niwe yayebembera kushaba kandi yajemera abarkwenda kukozesa ibiro bikuru okucumura omushija wa Ruhangogo nagamba ngo abantu abinji barugera habigendererwa bikuru bya Christmas bahugiro mu kunywa amarwa hamwe na no gukora ibitarumo izobere tumanye nk'ukwakuye ku celebrating echo tukunywa tukarenza tukusinda tukarenze tukushisha amagara g'abana bato kuko batwegesa ngo bamwe nibenda kushisha ebine bigenderwa bikwishisha amagara g'abana babandi kukozesa bakabandi apana ikire kino kwakira omujune tukakucelebrating omugandi ahari St Paul Nyamitiyobora Church of Uganda omurembo Mbara na yenkuyanja y'abakristayo bacera kwetaba mu kushaba okwo kujaguza amazarwa g'omujune Yesu Kristo. Reverend Areho Byatwena umurisa wa Nyamitiyobora niwe yayebembera kushabisa kandi yashaba abakristayo okurinda obusinje ombwire bw'ebiro bikurebi abagaraza mu businje abashinga mu businje abagabiriza mu businje Yesu abone kuba n'ingufu abone kushobora cyebate yabana mu businje danira obusinje muba bwiko gaki cyo cyagala na abakristayo bahitamo mu kushaboko basima Ruhanga nisima Reverend n'umuyobozi w'ikabanye mu Kibara Church of Uganda hawa service nungi ibasa kutereza kandi kabasa shuware kufuna munonga kandi tumanyangwe bero mu Ruhanga ikimo cyo nankibasika abantu bakomoroka abantu mu kanisa bona bafune kigambo cy'urungi kandi ntuhamye kugira ngo Ruhanga utwine naije kubona natwe ebiro byone nareba ngo Yesu uzoba yazarwa mu magara bitu yazarwa mu bana akoto atunge namba nyingi y'abana mweni nareba ngo abazire ubuzima batrainingira abana babo kwikiriza Yesu kumujuru w'amagara yabo. ahabwa TV West and area Saritugusa.